Tekni kadang ban update mah pemintaan update. Ya ni hello Meghalaya mah. Itu minta lawan sa Google Play, I update, klik untuk update. Dan itu apps pang kadang download. App pang. Te kadang download tu app lajendap. Tu. Kalau ada minta I open. Klik itu open minta klik open. Yes, tu open hello Meghalaya. Te minta ngan page music mah. Tu ngiwat music tu. Tak nak klik nak nang music. Pemovisha music tu. Tu membuat dah ketuga hey ku perlok kentai bat sendrang mah. Page. Tementang page nya adalah klik ya gini nomor UI ya gini nomor ba ngumla ban screen record ya gini ka music video jing brio nomor ba kilakang napo ka hello Meghalaya mah. Te tangkom tu hi kalau long jang ayam. Ta khoble sibon mah.